Kasora Ancela Socio-Economic Development Forum harengkat ke Jailang Batka National Cooperative Union of India kila pelong ya ke awareness program halo ke jing pensyai bat jing pensutu ya ki pai ba kathai sora bat sila khamtam ya ki nongchong dukan ha ke bedei bat ke jing mentoi na ke jing simram na bang la pelong ha ka arnru tarik uluber araja arpusau haying dong pedang sinong sora ha ka por ship ho baje men step Kajing Chang Bajang Nur Kinelam Jong Kasora Ancela Socio-Economic Development Forum Kalong Baki Briu Jong Kathan Kin Kiu Shaprang Hagaliang Kayo Kakot Bat Ban Weng Ru Ya Kajing Duk Kajing Kedu Hagi Yeng Kisam Ne Haka Imlang Kasalang Bat habakran haka jelang na kaliang kinelam jong ke SSS DF kila ai ya kajing penslur bat ai mensiam ya kipai nong syong snong khamtam kibadan ya kidukan bakim dei ban tieng nes ir ha baki syemram na bang ban seng dukan ni ban penhe ya kidukan le kini ki kam ki baki tmu ban seng lada kinang klam aratien kin sabit sabyang bat kin sala ru ban yeng hala ki jong ki kijan ban krisyan ya kayeng kasam hi baro kawei Hakani kasngi le dalang ban pensyai pensutu ya kilong kemi kilong kepa bat kisamla ban seng ya kikam la jong da branch manager jong ka Apex Bank ba Fiko Kharkongor kumjuru layo ya kijing pensyai naikong iba Kharpuri ibadai i project officer jong ka NCUI bat kumjuru kijing kren na u instructor jong ka NUCI ba Hamkhen Shen Ancela Socio-Economic Development Forum kali karan san pun ngwan ya dak kasan kali pun lagi baik Piwai Pak Kiseng Tidak Piwai Kiseng Perempuan Subha Lebih Minong Elok Sinong Minong Elok Piwai Pak Kiseng Ini adalah Kejung Karasan Menyetren yang berkata Sosio-Ekonomi Kemudian Karoi kapal Katri Kata Kaya Pakuat Mentetiu Yang ini Di Kemudian Ngaru Ada Iwai Long-long Menakut Kakam Langsung Keletik ini Nama Treyako MCL nyimdu mesti diwak bagi laku di bantu dia yang kayu kuat mitre bagi jadkam nyim syok laju nyim apa apa kini kita kalah di yang ini bantu ulang pipi bila diru yele bagi berkesan dari baca pilih mana lain atau apa pun kadai kejingtang pipi kan show bisa kejingtang trifty dong di pada kebawah Pemilih menang show bisa pemilih orang ini bang Yot pilih menang show untuk dia tu penuh dia tu. Dan juga yang kurang ni nama kuat dan penting yang pi yang juga cepat pi. Dan nak tak ada bisa buat yang dia ke subjek kasih micro finance. Ke microfinance nak bentar ini special community semua ini nak bentar ini kibarat ma kibarat kam kibarat beria binong berasmi nang tak beli bukan kibarat di bukan di dia atau beli jual di dokha di beli syah tak terima dan kadang di kuat ya nak kalian ke Apex Bank ban ai kemudian kalau ban itu ban ai kirang kibarat kibasang berusaha saja terbuka Dimensia kema papadang yang atau women development cell Apex Bank di bisnes balik no ina kalian contoh office hidup pun hati member contoh sama group society di balik ini ile shipun di jingira di balik dari women development cell pada Apex Bank di pun bisnes kita ada ya ha di sini ki beri juni di le kamar balik bati pendia ada makam ni kong isim dah nak women development cell isim di balik siu besar ni kaya itu pun berbentuk show kerja. Jadi tak jumpi hayo tu yang berbentuk lagi dibuat dokumen bersiu yang ramah. Nama berbuat teng berom siu hadiah ni siu kamlang dan nama mintik muka kakak jenis ini jumpi benjar benong mintik mereka tak bagi anak kata bangi ni dia mungkin show dokumen nang banyu bersiu yang belum syabang. Dia kadang kapet haya pi kapet jadi siu kena jumpi yang belum kalau susu ban dan dia yang kalau jompi hinang yo susu sebab kami yang kalau di dalam kami dia susu yang kata jingkre kami jompi Aktu sampai berukti balik ke cepat sampai grup nomor ba biar lagi dia grup kira untuk angtu ngani film ke masuk ke masuk bisa dengan itu pada bisa dia join yang sampai grup tadi encourage lagi ke government of India dan teknika SSG Nara fishing loan lima SSG, via form kan mereka grup kalau SSG, kemenang tu bila pada jet
Shipong tak ada seperlok dan sebahagian tambah kalau mbak semua bisa di semua piadang nong buat songnyong piajet Shipong di nong songnyong. Jadi dan berengkap bisa kasan aja dan berengkap apa aja dan berengkap mai aja dan berengkap sawo aja. Terus itu harus satu aja. Mau tenang tu kan dari pom group, na pom group dia juga kau nak bank, tapi nanti dia bisa apply dulu. Na apply dulu, kalau ni naik buka ribet yang naik ni kan, dia persen juga saya group yang bisa. Dalam tu saya group members yang ni, itu berangkat kat mana kitchen of group. Deklarasi tu group, kemudian Pinasiu pimpinan kampung siu sekoman, siu dia juga grup. Aku berjaya penyak, berjaya suatu untuk Islam. Grup cuma ni, ya grup yang macam jelas 90% sini dalam grup. Tapi grup macam kalau ada Islam, kalau macam 10% 100% ni, kesangat hak juga. Sisi pun cash kredit loan, satu aja. Kelimit kanun, hilang ni kanun. Siapa yang kelimit satu aja? Tahu. Dan abang sebut yang hidupkan kita ikut Islam tapi gadol gadal dan kau nama abang berapa dia don apa nama abang si apa sebab lain bang nak tahu abang pes SBI kan nama abang minta apa apa sebab mo SBI Punjab dan hang abang dan kau kata kalau naik kita facility yang sisi kau mo sebut pi fund satu aja limit mau limit tu kan limit yang bisa satu aja Tiupang pan selanjutnya ni nanti tahu kamu harus berapa. One page kita depan jumpa inspection. Bukan taksi nasi inspection. Ini kata control. Dan after hadir inspection sudah berreport. Branch report pak kita akan apply ini ke sisi loan limit ke atas sahaja kabian. Kembali apply, kembali om, pilih dari tam, disyukurkan kata cakap, nombor kabian itu semua forward ini. Kita satu aja limit satu aja. Nak satu aja, lalu akun ini mau satu aja, kan belum akun ini mau. Lalu satu aja, kamu nak satu bil kamu sepuluh, himpan kamu satu bil kamu sepuluh. Hadir mengayu program jungi kedai kapal job ngilap nong mo abang lala wan helam gini personal kau jungi di badan hidupan ke beria kemudian punya di suatu napok kan ke bank lembaga ni ke Apex Bank lembaga jinguan ni jamu branch manager harga bola percaya sibun gini di kenja loan pakilap siam ki bedong ki bolong ke interest kan ke berit kenang pakilapan penhe di bisnes jungi mo lagilang hidupan paham lagilang hidupan tiaru di lembaga ni kasang jungi kan ke SSDF yang kesoras sila Socio Economic Development Forum IAI saya kerja sungguh di kau ya office ka NCCUI apa jalan jeng ibaham di pelong kamu belum masuk tu tapi kau kapuri projek besar tinggal lah banon rasa kita belum berjauh hal ini dan jeng sedang ibarat saya aku porngin salah melihat kabun saya ngelap melihat kami kesnong sorahi barok we kapan percaya gitu bah kapan narak kajeng mentua gitu bah makan keseng jungi mo kapan ini ya konek lakalong state government lakalong central government ro ini konek ini gila ganti bengilak mengkentiu ya kini katanya jungi hagu buan gila tos siang ngarung asno kemen ne kopor ya kabengila lawan punya ibai kini ka program jungi hoi program jungi ya bersama telun dengan kopor buat ke ka bangi sukya kalau ka bangi pet ya ka ketika jumpa than ke jungi iba sisa di pra nongsong snong ke jungi kita don kam sibon ya ke jing community awareness program ya ka babon nangi ngai wat ka mentang ya ke meeting bon ki pasutho nani ka padon ta jing persai ka ba sai ka ba ki nongsong snong ke lawan simentai kini scheme ko per lani kini ki loan ko per de ngi sokmen nomba ka jing wan jong nagliang jong ka bank office ka bank ya ka bangal ai ka to ko ni jing pensai ngi scam baki bla ya simata lang to kila yo sibo ki jimtoy nomor ni su thui man penhe ka kam ka jam mdon mono bala panyaram esi langi kren lagi kemi ni pa ko ngi kren bayang masam ni ka dei ka we ka bangila panyarap ka dei da ka bangi su scam haladi ba da ka bangi yo bang ni jarap ko ngi ki awareness program ka bangilong patakasi ti ko lesibon ba si lesing la panong ifiro bang umdei ta ka ni program bangila le don sibun program gi bangila le la patulon ni la don south centrally
kum ki food processing tater nang ta ki don ki program ki bang hikai ki kumno ban shed ban tiu sibun ki ke ten re ngi kwa ban nang tulun samai ki kam zungi baro ten re ni su thu pa thi kum ngi ki khna samla ne ko por ngimla ban le ki kam lada him doni ke jingkersan nani pimila ban ya slok tinggi lang bangi ya ka bangila ban kentiu ya kan ka than jungi la ba jing suthu jungi ki phero ki program jungi te nakarpat ani ka por unju ba ki parasnong prathau habangi pelong kumi ni program pangidap jing kemen ru ya kitu ki bawan na bangi i bala dai kam jumwan ka jungpi pimwan ni kan program jungi kan belong ka job ni pas kam begini ki program bangi pelong kim dai ki program ki bangi ngi mentoi kiri program ki bangi wakwa IP ba borok pinjok ke jum toy namar boleh ngi kwa IP bangi iru bang pidon kam sa ya kum kini gizai program te kom ta ngana kalian junga astan secretary ro nga dap nang jiso komen bakani program ta kalong ke bajok bangi skam ne skmat ro nginang la long program ki ba kham he lan ki ba kham Sela Socio Economic Development Forum na kalian junga kum chairman kum pilatip socio economic abang ya keren ka socio economic kare ba ketiu ya ka roi ka par ketiu ya ka trai ka ta kamai kaji ketiu ya ka yo ka kot pat ya ka imlang salam jong ka thain so ra sela ila le buon ki program kembali patai di George Secretary ba mendai tangkani ka wei ila don ki program ki bangilaya syakmat don ki program ki bangila le ki food processing jingi nata ban hikai siat ya atli lai tli don ki program ki bangila jan job di syathan kan dusunam ila le syathan sela rum tangila mut pat sedang ti kam kibuan mi don kam ya ke jingi trelang jong ki nong song sinong jong ki riu rangba jong ki riu sampang jong ki nong yalam sinong jong ki nong nikmat namar ni sutu ban kentiu ya ka roi ka par ka yo ka kot ka tri ka ta kadai lemba ke jingi trelang ma fitip ki i ki ni singi ka yo ka kot ka herba o thai sora sela mi don kam ya kini ki riu rangba bakin mi lang bat ni sakmat namar matang ka forum bahkan mi kan trei kan la ba penulong ya buon kini kikam ki projek namar idan kam kinok sok sinong mungkin sutu ba namar lada pimi tang iwai angot ki projek ki ba daiwan matrei kam daki babuon ki brio minum la di ngakarpat ya borok kinok sok sinong juga di kidong kitan atli bakin ya so tilang bat ni bakin mi lang akapor bangi don kambak ngakarpat du ki nong mikmat rakade so rasela bakin wan lang bat ni ini train kat bat ni man ketiu ya kayo akot jong pani kadong kata